Luangchhuak clear to te chibai vek ule tunchum kan program a chuan hun puma pathian rongbol tura in pe nula HC Lalmuansangi komna hun kan ron nei dona an mission field ta an Rawngbawlna an kalpui dan te kan zot don ani a atop thlenga mental pui turin clear to te kan so me engting e kan in kawang ka shelawa nula muansangi chibai le lo me chibai ale ama sa in pian le mur nai chung ko chanchin khamin han soi sak ma sala pian le murna seidot hang ka buai china ai zoram tharvenga kan omlaya I piang kania kapa na tho na awangin hun sang sang kan oma chuanin tuna hian bongko na kan han om in so nget le ria pian le murna ti takhi chuta chang ka pianga chuta chang ka murti tur sei tur kanei bik lawa unau jinga upaberni in unau pali kan ni a kapa hi etsilal changliana ania kanu hilal ren kimi ania kapa hian sang hi le som panga khanin boral santo ani ani chu ole ani le mo kan han chiat le chak chu ino ban lai mi zia ani zot dei tai la ingang mi zia nge ilo ni ve chin kan no pan lai mi zia engtinge ka seng o mi har wang tak ti la har wang kan no pan lai ka hara ma se chu tiangin ka baswal chuang lawa I thian po ka ngai na ve em thina amaro chu ti ni ra chuan le khabu hi ka chiar na sathung ta thian kom aya le khabu chiar nuam ti mi ka ni a chu tia ang chuan ka hun ka mang thina no pang pa ngai satya ang ve tho hi ka ni ale alom ome ani le zirna chungchang hian in zo don tai la eng thing nge lo zir ve Paul so pati ka zo khan Rawngbawlna college khan in first year BA tur khan kan in admit cholia amar chu khami ka zirzo ma si khan in nurse training tur khan in interview kan pe a kan tling le hlawa chu ta tang chan first year BA zo lo chuan in nurse training ka kalta ni chu ole alom ome ani le mo kan hanin zo chho che langa pian tharna it chan dan testimony khamin han soi sakla pian tharna ka chan dan han engtinia kan srang a shan pa a hei ka va piang thar thu te ko na tia ang dong kha kani chuang lawa kano pante ta train Christian chung kwa atanga seilian kani a no pang te kani lai chang khanin enge piang thar a shan pa khatia wa thar loi ang khan I chumi hun taka chang ka piang thare ti strei tur kanei lawa amara chu no pangte kani lai changin voi kha chu kapa na awang ser khana kan om lain ni gospel camping an ron buat sei khalai mi aron buat sei tu te pokha ka she to lo chuta cha no pangte kan ni lai train khami no panglang kem akhang ka lu be khat chang khanin enge ashan pa akhatia hai piang thar ti sei tur kan lo khat chang khanin pathiana voini thleng hian kala omreng hanti ila amoi lo ngem ka shelo chutiang ang chu ni ashan pa in chumi huna chan pathian hi min ron ko ka piang thare ti tur sei tur kan lo kan open te ta changin voini thleng hian kala ani chuanin ino pante te ta chu pathian Rawngbawlna du na ilo nei sa dei tong he I school ate kan how to ten ambition min zo lai reng thin po hyang kan open lai changin missionary ti hi kazia thin le ka chan dan ani thin ani chu ole ni china in han soi zoya khanin kha nursing te jira missionary tura I chwa ma hianin na dang thote ilo nei toem chu missionary ka ni ma chuan nurse kan han zowa amah tang renga I hemi nurse kan ni po hi pathian hian ka hrian me lo hian ka Rawngbawlna tu a rong ka bol theina tur ta na min lo cher chho na man ruani in ka hria a college kan kal kha ke chuan a mun po ka shela Baros Memorial Christian Hospital Alipura khanin kapa zo khan ka kong tur hi kapa mang hian pathian hian I rong ka bol theinan min lo ba sei ni in ka hria a I kalasya ngai lo huna tikhan interview zuk face in nurse kan training zo kha Bihar lama I reilaute ka zuk thoka
bone service tin amaro chu ka hrisel na te apan awang khanin Mizoram lama lo chuak chhole im I kan doctor chin khuta Alipura I kan urologist kha Bethesda isya anga ama chang green sata river khami I akhanin urology kemaron nei china khami pui ngai si khuta kan doctor surgeon lo ni kha khata khan rei lo te Bethesda khanin I ka thok ve man zok abak chu I Mizoram lama ka tam lo ale alawa me ani chuanin kan han enjoy du chu missionary tura ko nei don dan ti ila iril ru isyam fel chaudan missionary chuak tura isyam fel chaudan khamin han soi sak lela ni no ponte ta changa I missionary kaltum si kha ngan ti ang nurse kan han training zawa kan nurse training na khanin kan tutor te foreigner te an lo ni a khamia wang khan nurse ka training zo kha Mizoram a thote karil ro omya lawa khovel tu vera ka dak ti ila aswal om lave foreign country a kaltung khanin karon chuak chawa ka bo service ka zo lawa amaro chu te wal chan helama passport te kan buai pui chawa khatiang ang khan kal kan tuma amaro chu ka tum dana khanin I alarem theilo awang khan zirzom le turin ro manna kan insiama Kolkata te kan chuk thale a amaro chu pathian khan GNM kan ni chung khan arongbol tur khan min lo ko to nyang ka thil ti reng kha luang thei tamya lo meya karil ruwa missionary kal kha alang renga ma se khovel tuk vera kadak si a missionary ni akal mei lo khan sumte han tho chwa a chung ko han chom let ve du na thin lungte kha alo ama ro chu ti ni ra chang ka thil ti zong songa khan ka hlotling thei talawa I missionary chu I deal ve kan tum ta ringot meya ni application te ka va submit ve a ama ro chu ka interview ngam le chuang lawa I ka voi khatna phei chuan interview ka va face lo ka vakal lo interview ni a khan chu tiang ang chu kani a ma si karil ruwa thi thei si lawa chu ta chuanin pathianin I inge arongbol turin min dua tling missionary tin chak em kha kani chuang lo ko anua avoi ni na kumlak lo a missionary tur chan ka va interview ta tlin du em po kani chuang lo ma se lali suan nen ka thlen huna chuan lalpan engtin ye rongbol turin ka ko che a I min ka ko na I chang du lo min ti kha ka lo wangin I pathian he na ka thlen huna chuanin min kowa ka va interview ka tling lo pathian zo kha mo pu tur khanin avoi ni na chang ka va interview ve ngam ta chau zo ka interview lo chuan nakina pathian hen ka thlen huna khan pathian in min lo zot se chan dan tur ka nei lawang ti ka lo wang shimin I ka va avoi ni na ka va interview a pathian in GNM kan chung khan arongbol kha min lo du arongbol turin min lo du a chan ka voi khat interview na khan I ka vatling ve ta lawa te chuanin voi ni thleng hian pathian khongai na zara khongai rongbol na ka la tho ve thei ni me ole ti chuanin chu missionary turin iril ro in siam fela I chung te khanin an han ui chem ngian lom pui che kamilai kamin han sei sak lela kapa hi I rongbawlna ata rongbawlna nang ngai sang em me ani an missionary te rongbawlna no pangte kan ni lai tang hianin ni kan chung kwa hianin I missionary chung ko mingin kan chom ve a chulai phe chang kan la no pang lu tu ka mau pum ni po hi ka pu zo lo missionary chom na tur khan mau I kan puchin ani ram noya changin kapa in chung kwa in missionary I chom ve ang u atia chutiang ang khopa kapa hi rongbol na lama tuimi ani a kapa chuan I min pompui lutukani amaro chu ka interview avoi khanna ka interview ngam lo na chan po kha I ka soi tu na hang ka soi lang do na kanu hianin atita a kan ron training zowa nurse kan training zowa missionary kal le kan tung kha
nu tan chuan ngai tua in na lutuk no pangte in ni lai train hostel a in oma chung kwa kan om kim ngai lawa nu ngai tua na tang chuan in I arem kati to ri lawani missionary ini du raw ni chan dur tlang hospital a khian han dil ro min ti ni chu I ramdanga kal chwa mundanga kal chwa kha ani law khoi hospital a po missionary ini thei dur tlang hospital a dil ro min ti a chuanin karil ru kha a in swalta kanu leya ka pathian hu thei in arem tilau khan missionary kal tai la engtin ngen yang kapa chon englai pon min supporta kan chung ko chom tur pon kal ro ti kha ane chulai chang ke ma po kha karil ru abuai ta chu wang chon interview ka voi khat application submit interview ka face ngam lo na po kha anita chuanin ati ange chuan dur tlanga chuanin nurse tur chuan ka han interview ta ma se katling chuang lawa chuta ka han interview zo ka ho cha hi wanglai ni newspaper a hian advertisement akila hian missionary nurse du ti kha in ka thleng cha table a hang ka zuk mule ta chuta chan achiange lalpa hian rongbol torin min kau ani ti khanin karil ro ka siam ta chutia ka siam fila application ka ba submit le nu chuan helai bible chang hi kanu inak ka kal a phalna anya kan chiar lang do a I ama po hemi bible chang zel angin kanu khan ka om adi a amu hil mia lawa ma se helai bible chang hi pathian in min ron pe atia khata chang khanin kanu pon phal takin mi thla theta chuwang chan helai bible chang hi I chung kwa in rem taka missionary ka kal theina ni wangin han I chiar lan sham kan du a arem chuang Samuel a pakhat na bung som paruk I chang sari thu lal davida so Samuel an shia ka thi don thu kha ani a kanu pathian in he thumang hyang kanu bula thu se chu wang chan helai bible chang he kan chiar chuak nge Samuel a pakhat na bung som paruk chang sari nima sela lalpa chuan Samuel a hena a hmel lam emo asan lam emo ensu ani hi chu ka du lo ani lalpa chuan mishing endan angin a envesi lawa mishing chuan pon lama landan an en thina lalpa ro chuan thinlung lam a enzok thin ani ati a helai bible chang hi pathianin kanu azuk peta khata chang khan achan chu min ena ke po kalyan lawani ani chuan kanu in ati na chu bihar ka tholai pon kadam lo na salutuka khawanga shwai chwa ngai kani a kapian phungte an en thina mi angin kan lian te tu box si lawa khawang khan ram I khatia ram thara missionary hankal tur kha chu ka thi me po aring ani mana amaro chu ti hanin amut laya he amut thil lain he thu hi pathianin kanu apeta chu ta tang chuan chung kwa in rem takin I pathian rongbawlin ka chwa thei pha ta ani angan ro pui em ve o ole kan han in zot zom ze langa missionary ai chwa kum chia kha min han chila ti chuan engoshen min ngei chwa ti kha min han soi sak bo missionary hi sang ni le som patia ka chwa ka chu ka soi angkhan ka pa na thona wa mun sam sanga kanom thina bongko na ka om to a bongko na kan oma khati lai khanin I nurse ka training don khan ser khana ka pa na kan wanga kan om lai ani a nurse ka training ha Christian institution ani awangin koshan lekha angaya ser khan koshan lekha kan la a chan missionary ka kal le don po khan I ka pa in Sir Khan Kaushan a train missionary chwa kan la om lawa nurse training donin Sir Khan Kaushan lekha kan la a missionary a po Sir Khan Kaushan lekha hi ila ang atia chuan Sir Khan Kaushan lekha chu ka thil telta chu tin I rwal chuan ke ni kha chu kan om to chuang lawa heta bong kon lama kan in mang kan om dei to ta chu wang chuan Sir Khan Kaushan in min thla boka bong kon lamin min thla boka amaro chu adil na form taka kasyak mita khachu Sir Khan Kaushan lekha ani chu wang chan in amaro chu tu na chuan bongko na kan om het to ta ka wangin I bongkon Kaushan na chu engkim tun huna te po lekha ka kalna ka address jong permanent address ani ta ka wangin bongkon Salom Kaushan kan ni to ani kan alom ome ole kan han in zo je ranga khoi huna te nge tun thlenga I om to na mun te khamin han soi sak le
soi to ang khan sang ni le som pahni a lut kani kani a I ka tho chan kum la rei lawa amar chu I barak mission board barak area a hian munli a ka min son to a ka first post hi noksatila silchar mizo pastor bialani a sangni som pahnia changa sangni som pasari omin sangni som pariata manik bon pastor bial langkhan phonga son thlak kani a ti chuanin sangni noksatila a o ai medical Rawngbawlna chan tur khan kan oma nurse masaberin chutiang chuan sangni som pariata langkhan phong I manik bon pastor biala po ho kan ho tu ten medical Rawngbawlna bulchan tur khan min han da thale a chuan sangni le som pakwa akhan chotrasal ganga silchar mizo pastor biala bok min han da lut le a silchar mizo biala voihni ka omnon ti na ni chu chuanin sangni le somni pathum kuma tangkha din barak mission presbytery I tila amete project lama barak area noi tho ni si in kabuganj pastor bial Bantarapura sonlu kan ni a voini thlen hian chu ta chuang kala omani ole alom omme ani chuanin chu mission field mun sangai lo om to a chung muna te chuan engtiang che nge Rawngbawlna in kalpui nangma thodan po kha sang de umei the min han soi jaw sak le ngal meila ole ni Rawngbawlna ka ti te po man ngai chang om to na chu tiang chat le a group work anga kangkal chang te po amanga I toifel deu hlakin han soi to mila thange soi to ang khan nurse kani a nurse kani angin I darkar somni pali chung hi ka duty hun ani top maya min mamu a chuan ka quarter sa khang clinic te ka nei ve a damdoi te ka kola engtin ya delivery kit te kan kola enge dressing ti na turte sinot lamin min pe kha kan kola damdoi te po emergency drugs engamoni kan kol ve ti khang clinic nei kan ni a then in min mamo tu ten min ron pana then chu kan wapan te po a omta a chutiang an chuan darkar somni pali chung kha ka duty hun ani to pa chuan zingka ra hyang clinic a kadam doi te pathian he na hlan na hun kan neya I chumi zan lama ti tlai lama te kadam doi te I pathianin a ei tu te ta na mal somna ni thenan te lom thu soina hun nein ti khan I kadam doi te kha ka hlan non le thina chutiang chuanin hun ka mang thina school omna bika chuanin health education class te kanei pui ve thina health teaching me baka free clinic te I kan nei thina chu me pialama mission school omna hian school no pangte thatin arem chandan ang azrin ami mal kha an ina tlo chwa thinan ni school no pangtin te kha chunga po chuanin school omna huna chang ka tel ve nge thina ti khan kan executive to te honen kan tlo ho thin ani chu me pialama chuanin enge thatin hianin I prochar outreach kan ti thina kan I station chwa sanin ringlo mi te hena chanchin thashil na zanriak chwakin zan ni tama zan thumte thlakhata voi khat achang arem chan chuan thlakhata voi mi te I enge chuna I hindu ina kan len te khatiang ang nilawin a group work anga manchang kha kan nei thina chunga te po chuan arem chan ang le tul dan ang anga medical Rawngbawlna kha kalpui thin ani bok ani chuti lawa chuan tun din hmona chuan kan hria tangin I hei meitei project a kan lut chawa kumhni zen zon kan oma I engtin nge kan tiang I hei kan hriang atlang mi le meitei buaina wangin Rawngbawlna te harsa chuti chung chuan thlakhata hianin I evangelist hotanen bible track sem le khami ariak chuak ni lawin hindu ho ina te len chhuana hun kan la nei thina chutiang chuan hun I kan la mang chho vele theizel thin ani keima bi ka chuan chu I nurse kan ni angkhan I clinic kha kan duty na mun ani a chuti ni lawa min ron panchang te oma kan wa panchang te ombaka khata khan atul ang le rem chan anga chanchin thashil na hun te tongtrai na hun te mansak man hun te kan nei thina amaro chu phalmia lo te po an lo om ve thawa khatiang khan arem chan ang le a thei ang opportunity kan mu ang khanin I hun kan mang mai thin ani chu pathian ram ta na in thona ana sai na ro pui hle meya
ti chuanin kan han hriat le chak dei chu missionary ai kaltir khan tong lama khan har sat nai neim ti kha kan han she le chaka ing tong ngei man na ber ka thotira ko omna hi nuksatila silchar mizo pastor bia kati ang to angkhan tlang mi an ni a sai shiam belongs to mar an india I biak in bela kha chuanin mizo tong an lo thiama I amaro chu an manin nam tong an nei thawa I mizo tong mang kan ni a I chuti ni rual chuan aram mi te tong kan thiam ve ngai wang khang kan zir thawa exam te po ti khan I kan nei ta I sinot noya hian missionary reng te hang kan om naram tong exam hi I kan face ve ka thiam nge angaya wangin I mizo tong kan mang chung po khan biak in le khatia ang a mang ma ila an tong kha ka exam ka zir le vek thau chu tia ang chuan ma se pathian khongai na zara I har salu tuklovin tong lama chu bazar na a tong to lenga bengali kan lau manga alipura ka lau training awangte khan pathian khan ama tang khan bi lau train lok to awang khanin I tong lama har sat na lian tham ka chwa tir hyang ka tok lo pathian khongai na zara han lom be ole ti chuanin kan han zot zomanga chu mission field mun changa tun thleng poi omna a po ni se hun har sa to te poi nei ve in ka ringa chung te chumin han se sakla ni mishing nuna chuanin enge fakna hlasiam tu in har san na tok lo rongbol tu ommo atia keima mi mala te chungkwa te enge koshan enkol na te po har satna tamtak kan tok thina amaro chu ka soi thin chu eng har sana alo thlen pon I keima chakna ni lawin lalpa chakna mangin I enge ka ma chon fo thina chu tia anga vo in ni thlenga hei a har salut tu ke I kadai thei lo ti ang tur hi pathian zara kala nei lo amaro chu ka interview le report ka pek na po ka soi fo thin chu a har sa vo in thlenga har sa kalati chu ka rule hlaw lu tu khi rule hi atam thei tu ka om na hian rule ka mu ka om tir khanin noksatila khan thathum thali ka om khan ka quarters chunga rule tur nei paruk min tha saka thathum chung kha chu ka mu hil lo ti la enge thin thi in ka mungam lo khatia angkhan he chuta min han transfer ka zuk omle na la kha aya tam na zok chu I manzana caution biak ina po report kan pe a chung te po chu ka se voi khat phei kha chu nu ho committee kan nei pui line ka quarters chung a ceiling a train run far thlat anul mai katlan chwa ka khongin ompo ka se to lo building a balang hianin ka trap lo ma se ka mi tu hit la zoi a har sa ka ti ber chu thil dang enting ka tiang enge vai ho ina zandar ni tlanga I minron ko chho an tum chang te le zuruina ka quarter sa chemsen ne na minron lo khung pon lalpa chakna rin chanin ril rufim takin ka ma chon theya amaro chu vo in ni thleng mi tan chuan a ho vi au mai theya ka tan chuanin rule awang hian a chang chuan krista ta na pasal thani hi har sa ka ti thin chu ka har sat na to lian der anga ka soi ve chu ni mi tan chuan a ho lu tu ka ma se ka tan ka chuan thil dang kha chu enge ka face thei vek ka ti thei vek me ma se rule la chuan ate le lianin om zia nei lo ke ma chuan hole angai nom le me ti chuanin chu kan hanin zot zom le anga khami zul zui deu tho chi khanin pathian ha thoro pui I tonte min han ser sak le la ni I ke chu ka kalna ti alare lawa ti ila I ka missionary pui tam tak ten ke ni ai an sa tak kan ma mi hwai local to ten I report tur ngai nom deu an nei anga amaro chu ka ton ve a an ma ni ang watong lo ma ila ka ton ve a ro pui ka ti ka soi ve fo thin chu noksatila ka omlai khanin engting ka tiang naw ka charna sa em thina I achang chuanin hei mun shana kal ngai na current eng po om lo na ani a voi khat ka
theih theih lo chu nau kan chara chu UPC veng dangami UPC kaushan i nau nei turin min ron ko ania ka zukal kha keima chok ka rongbol pui te kha i school a thokte anya compound na kan oma hun all an nei lo le rem chan lo thila wangin chu ta chang keiman ka zukal kha anau tuibom kha lo ke vek to a current eng om box si lo ka va feel thina ka no te ka va tit ka va feel thin kha tuibom ke lo ang hyang ka va feel thina ni chu ka va khoi thina amaro chu tong trai na te ka manga hospital a cha an tuibom kan ti ke me thin ta a in she thiam thawanga nang pon i khatia ang alo alu ron chwa the nan anau tuibom te kha kan han i enge ti ke a i khatia ang khan i aron chuak thei me si lawa ka va feel khan tuibom por lung ang khan ka va feel a ma se khata khan pathianin ka tong trai na a alo chang nyang hi atuibom hi katike lawang ti khan ke ma khan ron omta ma se chu atuibom kha kalo thlen ma dei to khan amai lo ke to a alo pu zo vek to a atuibom kha om lo zo kha lo na alo pum pur kha achul kha asang na salatu a hun lawa lo sang kha ni lo sang vung to kha lo nia chanin nau te chu thada win kan han nei tirta atira kha chuanin lom na chang le hlau na chang po ka shela ma se nu ka ngai to khan pathia ni na min lo hum him zia kha ka ngai to a i kha lo rapture lo tike taila thi pu to thai lo khan anu kha boral don chuta chuan kan ti fel zo a ya now kan nei tir don lai kha chan no te le anu kha kan ril ro concentration kan pe ka wangin khatlam ringo ta khan kan lo ngai to ta kha thil kha ka lo ngai to thleng phalawa pathia ni na i khatlaya minlo ompui zia minlo ven him zia kha i anua kan she chhuak le chu pakhat na tang kan share do a pahni na chuan noksatila a hian kan omtir khan Presbyterian Koshan in Sompanga Sompali kan oma UPC in Sompali an omani chuan avela min hwal tu te kha chu i enge namdang ring lo te an ni a chuta chuanin kan omtir han tui kan harsa a i kan tui mu te chu hei iron virama chuan sen vek khatia angkha ni a chuan i sinota tangin tube well siam na turte ring well siam na turte kan dong ve a kan han ti ve na a chu atui kha in tlak lo iron rim nam vek motor sil nan po man tlak lo angkha ani a chuta chuan noksatila i wak bulchan na compound anga bulchan na school bulchan na medical Rawngbawlna bulchan na ani awang khan wa kem kan nga thin se tui kan leina sa a i kan sum le pai ten kan tui man tur leina kan nei mi malin kan nei dai to si lawa chuan kan compound mi ti kan mang ang ta a pathian ne na tui dil me teng u ti in I noksatila mission compound na om te kha I kan tong trai ta ni chuta kan ti dana chan tui tha om na kan rin na bra kan la yang tong trai na a kan ril ruwa a ring tam ber om na kan la yang kan ti ta ni chuta chang kan tong trai ta kan rin na tui tha om na ni a kan rin na a khan tui kan lai ta ni compound hau khan hatlangin ti khang kan lai ngata chang kan lai tui kan lai chok the si lo kan manga ang to amaro chu ani thum ni a chuan lalpan voini thanga noksatila mission compound chom tu tui thiang him kho I min peta kat tu he thil ka soi chang kan nok khi alo ul le thina alo mamlu tu wakem kan nga si tui kan nei si lo khalaya pathianin vo inni thlanga tui thiang hlim min pe kho alom ka te chu kan nuna ka thil ton poimo tak I pakhat mai pialama chu soi to ang khan noksatila chu school chantir hon chantir na nya sangni som pahnia kaluta sangni som pathuma school kan honga KG1 to class 2 in bulkan chanani chuta po chan nurse kan ya ka soi to ang khan kat he bulchan tu tak kan ni wang khan a hu hawin khalai noksatila mission compound kha chu enge chung ko lian tak dik tak ang hi kan ni me
kan bul tran na khan no pang somli panga in bul kan chana sang ni som pathuma pathian he na school no pang kan dila akum lia school no pang som kwa min bia tun huna chuan class 8 thenga upgrade thein pathian in school no pang min pe to bok ani ti de kha kan report tel do a e kan soi tel do a chu me pya lama chuan kan ti le te ang sang ni le som pariata langkhan phonga i manikbon pastor biala medical Rawngbawlna na chan turin kan ho tu ten min da langkai lui lian kan ngai na mun ani a skin disease tam mani chuta chang ka ma missionary senior lo om kha apum in ring wa ma korpo hathei lo gamcha veng tap sen trek twak me ani khan son chwa ka Darjeeling lama anat khami a ring wam na salutuk dam theilo wang khan amaro chuchulai huna po chuan pathian om puina changin pathian in min ve hima phe ring wam po ka zukai vele chuang mi alawa chuta sang ni som pakwa a I silchar mezo pastor bia sal ganga huna pathian in rong khongai Rawngbawlna thok turin ho tu te kal tlangin min handa chole a helai a reilu tukem o ka shelawa I kan sai tele lok du chu sang ni som pakwa si sal ganga kalu hianin I evangelist pakhata lo oma I sang si sal ganga hi I kaushan hi I sangkhat zakwa somni pasari anyang o kasoi swalem o kalu chho khanin I chu kaushan pakhat ama chuan kaushan pakhat an ni thina kasoi swal de mai thei akum kha chuanin evangelist in pakhata en kola I sisal ganga kaushan chuanin kemak handu chokhan I sisal ganga south kaushan kha ka en kol ta ni tikhanin kaushan pakhataloi kop thin an ni a I presbyterian hlang omna an ni a chuan presbyterian lo kha chu I hindu tlang mi ranglong nam omna ni hindu ta pan ni me ni chuanin kaushan pakhataloi ring si kha sang ni le pariata kaushan chungkwa a in rem lo na alo omta a chuanin sang ni pakwa ani khan kaushan pahni te kha I kaushan pakhat kha pahnia presbyterian kaushan pe pe kan lo in chen sang ta ni chuan sang ni som pakwa a kan lu chhota a I kan thok tu masa le kan pastor te pon an ve em thin ani a in zom khom le thei se ti kha an du ber ani thin ani chuan kan han to an tong trayak thok tu ma na kan Rawngbawln tu te tong trai na kha pathianin a hrerenga sang ni le somni pahnia khan kha ko kum som pahni an in chendar to nuwa pathianin kha kaushan pahni te kha I enge upa pathum ve na in zom khom le thegin min han an buat sai ta a I kan Rawngbawln tu masa te lo thora te khami kha a hlotlin na khalai kaushan pahni in rem lo te in rem na in zom khom na tel ve theile tel ve tlaka pathiani na min siam kha kanuna ka chin chhia tur le ka experience ta na poimo lutukani a achang chuan ril run ta wanga tra achang kha atam lutuk a har sa thina ni amaro achang chuan loma wanga tra achang po atam a har a hun lai entingi a transition period kha chu ashe oma masevo india chuan lalpan ami te tong trai na kha kum som pani loral to ma se ala thon lawa tu na chuan in lungral takin biak in pakhat I loi mun khata in khom hong na tur same kaniti kha kanuna ka thil ton ka sha reng to tur te zinga point mo ni akasha atam hi thil dang chu atam ma se ke ma a khang kha atlan na bi ka chu tu na hang karon tar lang ani chu alo ome ngai thang dum ro pui sia lok thak ka ti boka thir tu te pona an lo lok pui ngai ka be se ya kan hun top lam kan lo nei do na nga iril ro thil om soi du I nei chuan min han soi sakla ti chuan kan hun kan du tok do nia te ro
với nhà Luangchhuak tiền hun chetak mấy min han bua sei hi lom thu in chung ha kan soi du a chuanin a top khana ta na karil ro thu om kan soi du chu enge pathia habaku kazia ka radio ma silanga ro alo thlenge do na wangin kha thu kha ka soi du thin voinia hianin nu le patam takte tun huna hianin cancer na nei na ti boy ti dam thei lo te mishing lama tanga dam thei to lo tur anga in ngai te kan omang ka ring chu me pyalama nu le pa te po fa te swala wanga mo nu pakar boy wanga mo room ngoi kan omang ka ring chutiangin nulat langwala po in ngai zon na ko nga po enge a har sat na to tam tak kan omanga pathian kan au thina angoi reng hyang kan she thina ni amaro chu ta kan soi du chu be dong lovin lo be sham ro u kan ti du a engtin ye ka tiang phar zing ti dam chung chang a khanin chanchin thabu pathuma alo zia a khan zing kha ka ti thin voinia hian zing kha engtia renge a zen to ang mishing lam taka ka ngai to chuanin a depress voin tun ang huna chan sei a depression na sadon lu tu kha lali swa ke bula khanin akal du to ka ring law amaro chu kha zing kha akal thei lawa azon tu te azon tu ten anrin mawang khan kan ti te ang lelin thara pe cha in chung kha an rek popa lali swa ke bula an thla kan ti khati amut na chapin an zuk thla an ti a khami zeng zon tu ten anrin mawang khan zeng kha lali swa ke bula an thla ka adamani ma se kha zeng kha chan be se na anei to lawang engtia renge lo zen tong amut to ang ke ni ta ila dam kadam to chuang lawang ka pe to lo ka tiang ma se azon tu ten anrin na po kha adam puyani chuwang chan ni china ka amah ka soi ang khan vo india hian natna khovelina ati dam theilo natna ilo ve ani mei the chungkwa har sat na ilo to ka ni mei the ifa awang pon I room thin achang chuan lalpa angoi thin ma se khajeng po khan be se na nei raw khajeng khan lali so apan law azon tu te wangin an dam chu wang chuan har sat na eng po lo nei la voinia hian be dong lovin lo ti chang che kha irin na kha a har sat na tok me kan har sat pui khanin adam pui theani ti kha voinia hian war dewin ka sei dua chu me pyalama kein mani ate po kan ni thin achang chon lalpa hi angoi rei ti chang kan nei masila radio masila nga ro alo thlen nge do na wangin alo pui he mai ngai thang nom si a kalo ke ma nge pon kalo lok pui ma thlir tu te ponan lok pui ka ringa voinia income na hun chatak min pe a long thu kan shil chi a I Rawngbawlna le zel na tura po du sangna sang ber kan hlan che kalon khati zong khanula HC Lalmuansangi ne na hun kan ron man thei chu ani